Ulad buha panamna na maur de Yesus Kristus na ikan at da bata paragabali ta acara pemering ati ta channel YouTube YKB Hilu Anakalang malakata habayang yagam o mauri huhu anamu bama kahuru karada tahagamu bama paoha pamalanggu yan ngaramu mula na bamangada ya na paayungumu ya kana panamungumu walung tala na malalapahu lapa terahinaya dirakapia kuna baiga manyama tamagalul ya ka don higulu na mauri terahinaya buhang mereka patingi rangu ya na pulungum kam uliga makanamu ta pulungu ta peka ta lita lama dan karakapia kuna nyama bama penya na pahukumu mula nemur Yesus nya kadika na manima. Amin. Uldad buha na renungan terahinaya tadi kia walong ta buku renungan wasiat na judul na paihilingu walong ta kitab Injil Lukahu kawudu habulwalu bajaru 35 lapata bajaru patumbultil na papatada da ya na bajar patumbul haingi lapata bajar patumbul dua da na mawina na lingna gane na pawukumu walong lenyua na hima na taunau mauri kaku ita kiwigu kapanewi neki Yesus laiduna dia katauna nau mu ita kanamu mula bamu perhaya dum tagahu lukahu habuluwalu bajar patumbul haingi lapa bajar patumbul dua da ulad buha ina Teresa wina uyaiga na panyaki na marahi pa bakul ya kana marahi pa buatu tarahina nutu da dia menakatobu ya kana karebatan taungu takana panyaki da ihling olina ya duna napa ihling taolda tipa dapa ita mekanutu tapintana na malumnaunya nagadukuna nama tome tapangadang malinyua kakumorukumeha gam taungu oli na mawina yaya nama dahilinya na oli na kaaikinya kana tulu kiga bawina na oli na tanau ka inaka napata nama damera na namahi ya kana hawaila hidap itaya batalang halako na ta Jericho, Yesus napatakanya na paihilingo na tataw na makabola na dingon na makabola now na manapaaw niya Yesus tapat dua tau dango na madahiling oli na dapa ay manghataw-taw malodaki kana maray niya la Yesus taka ditababaan ni walde mukawanar ka na mo ideya bay memamalnya dapat ada kalung dapat ada hiling ulda tanaw ka inaka di dadapenya bagane na pa butuh kina na makabola naw taka tadalu madoru malara na naw Yesus napaita niya na hilingo na maray niya ami wina Yesus nataka katalihin na panewidangan na kaweng mapahu gana na napukum lenyuwa winaya nahima na makabola maure kakuita kiwigu wina higul naka patagah na kaduna ulad buha dutayayi marangu yan lipulong may deka kata paita niya na ihling ulda na mamerang le Yesus abi kahilu kawanga mangurango di abi mata ka bola mangu ita di badapi hilinya na ulda pataw na mamaduru. Amin. Katahabayak. Hiliagam niya mahuhuan na mo mauri. Bama po pamalanggi na ngara mo. Mga meka patingi ranguya na lipulungum. Pamula madugame taati manyam hataw-hataw. Dangkam pikupenya na pahukum. Bang purong tepi tanah mula ihilimi ya bulda bana
na taurara. Ajar makanya mamauri pa nau pape kagam kama ihili yalanya ulma patau. Mula ni mur Yesus jika dikanap manima. Amin. Ulda dibuha di nau na kana renungan terakhir na ya. Abi bula kinya bami like, subscribe jika bami pabarnya ta ulim. Jika tau menau mereka ina ka bami wewarnya na pulung nyemi jika na yeka bi. Mur Yesus na pamringo pamalalami.